Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat kebakong san mentah kesni kilong. En kentang Bishop Reverend Padar Bernard lalu haka live tarik leber. Rakhe kemen ke sengselation ya ka jubili rupa Reverend Padar James Terniang. Lahikai padba hamairang ban penyasno ya ka adhar bat kirasyanka. Ban Pet kinong kersan URG moment syakaliang uba kim fa marbanya. Bat mentang ini apai syaki Khubor ke bakambanya. Da ke jinkmen ke bakrau uling do saat ke jalaniam ba Shillong Most Reverend Archbishop Victor Lingdo DD. Ulapan benapat ba hakajan mit khatsan tarik rempang ya ke jing penkentang Bishop Episcopal Ordination ya Reverend Padar Bernard lalu hakalai pau tarik leber hajar arpusan. Hakani kasi bakrau bat bakentang. Enwan Shimbanta da Nuncio Archbishop Leo Girelli, Ambassador of Vatican in India, nongkit ketin ke Vatican ha India. Archbishop Victor Lingdo ulaya thuru, bungut ki Archbishop bat ki Bishop na ki Jylla, kadong lammi ngi kari India kin poi ha Shillong ban Shimbanta, hakani ke jing penkentang yau Bishop yau Padar Bernard lalu. Ulakan tu ki pai riunget Katolik ban bu ki jing duai bakerpang nagabenta Reverend Padar Bernard lalu bat nagabenta ka lai pau tarik leber kasni bakrau bat bakentang nagabenta ka jalan yamba Shillong. Haki lingdo, haki father, ki sister, ki brother, ki patre, ki archdiocese Shillong berawai. Ringkat pada pi baro ki parabanget, ki long pa, ki long kemi, ki kon Samla. Kini kalau kacing pentep bakam kungsan, kata kalong, ansadon kacing penkentang Bishop Mai, hagalai pau tarik, ubenai March arajar arpusan, ya Father Bernard lalu, uban long auxiliary Bishop John Shillong Archdiocese. Nama kata dekat cikarpa di pi barokalong. Dongin pelong kacing duai bakarpang, insapha syapi, yang kacing duai masa penkrek, naga benta kani kacing job, ia kani kasih krau, kacing penkentang Bishop, hangi po Calvary, katedral Paris Shumi. Kawai pat kalong kacing karpa di pigalong, dongin long kiba duai, baki ki bero kilong kiba job, naga benta kaboram cukuplay, kaboram cuk ai sai Shumi. Ni semua yang play nak benta kecil ai yang ni Australia Bishop Khuborjylla Bernard lalu itwai paket bok problem kerku yang bad ke ai tai si chingi berkuai bad kani long kecing petet ipi bara do ini atli lang kuai hakacing tuai makacing penkre yang kani kasih bakrau jong ke ai sai si chingi berkuai kublai ipi bara Blame kerku ya pi baro kubai kadai secini. Hagani kasih bakrau nuncio Leopoldo Jeremy unomik mat upop hagari India bad akan Nepal ulsadol lang. Bad shibita kani kacing laniam bakrau kacami. Kumjuru ki wei ki Archbishop at Bishop John ka North East India but ki wei rupjaka Mabajan inwan simbentalang hagani kasih krau kecik penkentang Bishop Yauf Father Bernard lalu. Asadan bodoh kiwai kiling dok ramiam bawan kiwai ke diocese John North East India. Blame kerku yakani kasih krau jadi kublai. Kaseng reuniam selection Shillong province haka khatsan tarik rempang kelarakhi kemen ya kejingdap arpusan snem silver jubilee jong Reverend Padar James Terniang kum ulungdo bat udukot jong kani kaseng reuniam yakani kejing rakhi kemen silver jubilee la penlong ha Bosco Integrated Development Society bits nong Shillong nong Thamai da kamas pukhuj balapan menta da ulungdo soblay James Terniang bat la senran lang da ki soblay Jos bat Felix. Hakani kamas bakhuj la shimbanta de ki sister, ki brodar, ki dukot jong ka bits, ki bahaying hasem bat ki lok ki jor jong upadar Terniang. Haba ay jingkran hakapor mas, uso oblay James Terniang ulaong.
ka jubili ka pen kan mau yangi ban phai biang shaki por balalej ki balaya lam yangi shaka jaka ka bangi yang menta ka pen shai bat kedau lenti shu shu bangin nang yai tur sha prang shaka thong jong ka jing im jongi hadian kemas bekut lapan bud de kijing le burom yo padar James terniang de kijing ruai bat kijing shat na kiken hun ke bits bat lapan kut ya kani kesngi da kijing ruai ken mau burom yo udon Bosco bekut unong seng bat nong sedang ya keseng reuniam selection SDB in the community with my brothers and my sisters in Christ. The gift of community is one of the greatest blessings of our vocation. I realize that my vocation is being strengthened because of my conference, because of the love, the trust that they have in me. Together we have supported one another, challenged each other, shared in our joys and struggles, and lived up our charism. As we celebrate this Jubilee, we give thanks for the community that has worked with us and helped us to grow in our vocation. This Jubilee is also a time for hope for the future. As we reflect on this milestone, we remember that our journey is far from over. God has more to reveal to us, more to teach us, and more ways for us to serve. We look forward with hope, trusting that God will continue to guide us and equip us for the challenges ahead. The future is filled with new opportunities for growth, for service, and for bearing witness to God's love. This Jubilee, or the life of a religious, also is an opportunity to experience the joy of the Lord. Finally, let us remember that the joy of the Lord is our strength. This Jubilee is a time to rejoice, not just in the years we have lived, but in the love that has carried us through them. God's joy is reflected in our joy, and as we celebrate this milestone, we do so with hearts full of gratitude, love, and hope for the future. As I conclude this reflection, I would like to invite all of you to pray together with me as I make this concluding prayer. Lord, we thank you for the gifts of these 50 years and 25 years in religious life. We praise you for your faithfulness, love, and grace. As we look back, we remember your presence in every moment, every challenge, and every joy. As we look ahead, may your Spirit continue to guide us in our mission, deepen our faith, and inspire us to live out our calling with reverent favor, with renewed favor. May we continue to witness your love to the world, knowing that we are never alone in this journey. Bless all the friends, all the confreres, all the sisters, the Rilang boys, the staff of Rilang Children's Home and our Bosco Integrated Development Society, and all the close friends and relatives who have come and shared this joy with me today. May you guide us, may you love us, and may our love increase as we place all our hope and trust in you. We make this prayer. Ka office jong katanat Sam Marbam Mardi Bakongsan Food and Civil Supplies hakakat santarik rempang kalapan long ya kajingelang pensyai padba ya kidukan ration hamairang halor ke hukum ke sorkar ban penyasno ya ke adhar card bat ration card jong ki longyeng longsem kenang bakin yo testa ya ki bha Marbam lengba kidukan ration klem kanu ke jing e ni jing thut nang ni shakman ya kani ke jingelang pensyai padba lapan long ha multi purpose hall DC office mairang hakane ke jingelang lawan ya shimbenta da ki nong de Marbam ki wholesaler bat ki dukan ration na keleng kisnong jong ka Eastern West Khasi Hills district kinong tre na ka Directorate of Food and Civil Supplies jong ka sorkar Jylla kila ai ki jing hikai bat jing batai ki babnia halor karai jong ka sorkar India bat sorkar Jylla ban penyaso ya ki adhar card bat ki ration card kenang ba ki long yeng long sem kin yo testa ya ki Marba Mardi Bakongsan man ubenai lapan penaru kitu kilong yeng ki bam penyaso ya ka adhar card
Bat karasyon kat kila aban syam jing bat bandu ya kabaha marbam baki juyo man kapor. Kani kejihikai babnia halor kani kapang kalami namar hakipor balalet no. Ladon ki briu bat ki kenhun ki ba penting kok tempan syapang u adhar hana ba uyat persya ya kejinget belai jongki. Ladon bun kilong yeng ki bala kentat ya u adhar kat bat kila duai ya ki bha marbam baki dei ban yo man ubnai ni man kapor na kidukan rasyon hakador kabajem. Lengba kani ke lempung hikai bat pensyai pat ba. Lakmi lenti baki tu kilong yeng ki ba penserwa ya ka kabuk siar kinwan syakmat ban penyesno ya ka adhar kat bat ka rasyon kat klem kanu kejing ting jing siir. Kiri kilanang ya syakmat lagi. Di sapoi kapor ba lensi kendala ai ba adhar is mandatory at kapor ge era kapor bandu kinong mikot namang macam yang ni dekeng di counterpart sesuai state ni mereka ni je kendu man dikitik nakali yo asam ba omis kumlu misya nila dan penuan tak apa sistem NAKA 8% cakap kendai bisa. Mengislam sama ngiyati, ngilaslam itu ada taknya untuk patra. Untuk pun kita tak 4%. Utusia nak poin 8%. Tuang ni lagi kalau kita kata support system dan baru kita hak bagi iPad dan bateri inudung adhar juga ya tak. Apa kata kawan apa political will itu lagi di rumah oleh kita. Macam ni yang ini berinisiatif drastic move macam kadang yang buat ini aina kita berpengen kita dapat exemption. Jadi kita pak hadu lu buat kita bagi. Kita kadang minta adhar yang ada kepala ngasutu kecilnya jom PPW itu masuk. Wangi juga kumbangiru di face atai ngasutu ia tiba face apa itu masuk. Henry di hanya persan di kepala. Namun bila ada haka jingge kebagi kita cara apa di namar pa sokowe to hakimi kilya haka pai dei bakka kampisa pilani bak clean ye pil teng ikwa nakwa ang pedi ba ni ikwa banek online lagi banek iki kebusiknya Pat kawin ke purpose ba ke balai dan kami adhar dari dipencisya dan diberi bagi dan sisya. Nakibabun kidaw bakipat ba kilayo amat ekajingle donbor bat jingyat lendet jong RG moment MLA rambrai bun ngut kirang ba kibala kersan ban penjob ya haki election MLA balala menta kila pet banit kersan ya uba kimfa marbanyang kertong MDC na kaseng NPP hakane ki election KJDC. Kidaw tenrai kiba kini kirang ba kiba kersan ya RG moment kila thut kilong gajing penkenya ki kular balayate haka election MLA ban penyeng MDC da ubreu bagi mon kipat ba. Henry uniu MLA ula penyeng da ubreu ba ujit hi shimet. Nalor kata, ula wenglut ikidukot jangka development committee bat executive committee. Kibala tre shitom ban penjob yu haka election MLA balala. Bat ula thung bat thep da kibriu kiba ula jit hi. Kini kinong yalam bat nong kersan rat ba jong uniu MLA kibala pet na kitap niang jong RG moment MLA ban let kersan no ya uba kem famar banyang. Kilong uba penslur lang lengdo nong lingkin president ba BI nong se chief advisor ba Hand John Kharbani general secretary ba Bhalanglin Kharlingdo vice president bat bon phongut kiwei pat kirirang ba ki Samla bat kilong kume na Rambrai constituency. Komiti jam balakli jaba Losai Kharbani kaba kapentulun apo Rambrai bat hagari komiti kaba balakli jaba Losai ni bagi tentang kumba katto kan lingut ki dekat bat kita ke dekat ro aka bagi kendu jadi nikli ya kata ke jinglom dekat ke joki haka ke development committee ki Kelantan ya kata ke jinglom dekat ke joki haka ke development committee jom baru saya kabani kata ke di Indonesia ke bagi layak kendu ke member ke committee tekai ke penlang yang kalau ba hadir buat di mobil lawen buat soft na ke party bat ba form na ke pat ke isti
ulapan pernah bat ya ka banyak kun ya ka MTC election anus nam ada urusan ya ibat Rusai Karbani. Shillong perkan di ladon ki parti ki bawah ni kedua ini naduk ka SSPDP ka Kongres. Tendrai habangi lap bisarnya ya ka jinglong jingman di parti hangi hingi sengoba kamdon jingmut bangin kerja ni ki parti. Namar ba hakaba khatu ni ihapan join sa ka parti NPP. Tidai halar katakan nongren ka ba ni isim da ka wei ka rai ban angin kersan baik direct ke ubril jong ka parti NPP. Bahkan long direct ini hakaba ngiyakran iki kam penroy hapo jong ka konstitusi ke jong. Tekata kali ka dawa ka ba penlong ini bangin kersan ni babak tempat. Ni baru saya Karbani hoy ka cisha udai snong try na nong hawe. Nong hawe. Tendrai ka ba lengok kalau ba menta kami ke Kerteng tu hayu kalau ba udaina seldubi malang seldubi te kata kadai ka ba pen lengok yang ni nomor ba ke sal ni kat kum ke cingtip ke jungi kalau ba udai nanong hawai tendrai haka tu ka bami kalau ba udaina malang seldubi te ni ngisgo ba kamnya hap pangin susai bat MDC bat MLA nakajuk ka jaka nakajuk ka area. Uba Sam Bormi Lingdo, Presiden Rangba ka JNC ulapan benapat ba bakani ka seng ka yengs camp triang banyo ikisan tli ki thong bakong san lingba ka save jantia mission. Kini kisan tli ki thong kilong ban pen klan ya ka JHADC ban penrung ya ka ktin jantia haka state anthem bat haka state language act ban shna no ya ka policy thamai haka baya day ber kijing thung kam thung jam haki cement factories ban pen bet no ya uput usam hapadeng ka jantia bat ka Assam da ka ba pen shong nong rim ya ka pre 1951 jantia hills map bat ban shna no da ka small scale coal mining policy ban mentoy ya urit uria. Uloong ru ya ka save jantia mission na sedang haka khat saw tarik no pra hajar arhusaw banyak kun banyo ikite kisan tli ki thong bakong san. Ulapan pau ka jing banyaw baladon ki jing keno persya jogi jing trei joka JNC. Uloong ru ka JNC kamdon kti bat kanu ka seng san hima bat kamsha Shillong ru yanu. Uba Sambormi Lingdo ulakan tu ki pa ba banom sha skor ya ki khana ham saya. Ulak kerpat pat ba ban kersan kini kisan teli ki mat jing lawa jong ka JNC na ka sorkar Jylla hadu bandayo ban pentri kam yaki. Ka state ya ka kten penar hapo kini ka Meghalaya state anthem but we kam jula hapo kini ka Meghalaya state language act. Senyap meni waka sorkar Meghalaya lengba hapo ka jingilam ka yung chief minister wa embura mo yung u sar Konrad K Samla. Haden wa i kam ka JNC demi cekmat wa pendapat ba ka save jantia mission wa pencepat ba la yoi wa ka sorkar da pensia ga ya kan ni ka keten penar ga i hapo ka Meghalaya state language act ta ka wadang sa ya ka sorkar Jylla ta wa pensia ya kan ni ka keten penar ga i hapo kan ni ka Meghalaya state language act ta ihi na kaliang ka JNC wumpu chongkli kiti jing ito kini kisan tali ki mat jing dawa ka i ta kawale kamat kawa i debu e po ka save jantia mission ka ta to wa uchnana da ki policy thungkam thungjam cha kini ki private industries le cha kini ki private company kat kam man kan ni yo bon na ki wa yo ki yo kra po kini ki company to ki bru ki wa naba ta i kam ka JNC is nyawi to ka sarkar am kam ni ka uchnana go da ka policy le ni da ki an thungkam thungjam po kini ki company knam wa ka jing to hi uman go ya ki Triri ki trimuluk. Ta kamar ka waso ko i debu e po kani ka save jantia mission to wa u penbaik no ya upur usam de wa penchong nong rim ya ka pre 1951 map yang kari jantia lan ni kata ka map yang kari jantia ka wada am hachwa yang ka khande sampuwi ni ba i kam ka jantia am ya ka history ka waskam. Nadu ka history yang ka jantia kingdom nadu ki portion char yang parang i da am ka history ikwa ya ka sarkar wa open back ya upur usam di wa penchong nong rim ya ka history yang kari jantia ka wa maya ka yang i ta ka wasan we ka wa khaddo ka mat ka wi debu e po kani ka save jantia mission to uchna no da ka small scale scientific mining ni ba ka kamu man kan ni ka mining ka wa ki kinong chong chnong yang ka Jylla ka yang i daw yo yu kre to ka
ke mining ke open cast mining le kata ke mining ke wahe ke I hab kami do cispa hektar kitau kenang yo ye you apply ya kata ke mining list le ne kata ke license bo yo ukra mining ta I hi kat kam ke jing chem ko yong I ha research kam ke sen chem bo to bun na kinong kra mo yong apo ke ni ka state ki yong I kam tam apo ka East Jaintia Hill district hi le ne apo Jaintia hi chem bo to bun na ki ukra to ki kini ki small miners ne kita kirit kiria nei te da I kam ke sen de bo ye ke jing de wa chakmat ke sarkar lembaga self Jaintia vision mo to chna na ga da ka small scale mining takini to kita kisan tali kimat ki wa ka JNC hakini kisngi ko da deb yo mulai penche ba cha ki katu kan ni tali ki yaw ki chnong lembaga ni ka self Jaintia mission ta haden kini ka election MDC I ne kan yang ka JNC wong chong klik ti da pten yang I ya kan ni ka mission ko yang I ne benta open ne ya ka kten ka thale ko yang I ne benta ka jiman to yang ka Jaintia ka wamaya ka yang I ta kini to ka warta chapi ki khon ka Jaintia kham tam cha ki nong karchan yang ka JNC kubleshi bon che jarmo Kador bar shnong kimusnyang joy West Jaintia Hills District hakasien kabalai kala penlong ya ka common platform ni ka jingalap election hakaju karensan na ka bentaki kertong kasien baningkong kadai hausnam arhajar khat khandai na ka bentaki election MDC kabaar hausnam arhajar arphulai na ka bentaki election MLA bat menta ka genti ya ka election MDC arhajar arphusan haka common platform sen balai la penlong haka miet khat sao tarik rempang na ka benta ki kertong ya khun MDC shaka yeng dorbar JHADC na khat khandai jowai South constituency uwa hesnong kimusnyang ba TS bamon ula penya ya ka jingyalang uong ka jingshim ka dorbar shnong kimusnyang ya ka ni ka rai ka de namar ba ka don ka jingyo I jingai ban pensuk ya upaj ba nong shong shnong kumju ya ki kertong bakin penut por tang shise na ka jo ka jaka bat ka khangla de ki banabar ban penne ya ka khoj ka suba bat banat ne kinu ki huri hura saungut ki kertong na khat khandai jowai not ki la shim banta ha ka ni ka common platform kentup ya uba yai bat lang talang VPP uba Dikil Singh Power NPP uba Saron Paswet INC sitting MDC menta bat uba Moonlight Paryat kertong Shimet MDC barim kadba u kertong BJP uba Hemon Mitre Power uklampoi syakane kalumpung kini ki kertong ki lapan jingkersha na ki pat ba ra ka ba pensngau yala ki nong rim bat ki thong trekam ba ki angnut bantre lada ki poi ha ka thong jingjob hak pencong petiara hak ai ke benta na em demi kini kami ketin adonot ke yang lama ketin ko hijusnya wa di oki ketin kiri ustad oki kamnine kaperthai kasniu babon ki kasniu henry basnam jar ki bastan kini kaperthai MC ko babon ki basi henry basuki ki bastan wede oki thi kamte bon na thi he ki guru ki bastan ki pro jabe khamtam ki tu chakri bhai ulai ki jo mong ki politik ta ko chakri ngam jo ba korong ya ka nete dau slap jar ki bastan kop sar ulai na planu wam hoi ni slap jar ki bastan ha khat khande dari ubnai khatri ar hajar ar hobi ki khrau par khat ki bru ki bastan ki pro jabi jami madan ki lembaga ni state VPP ka voice of the people party ka symbol jo pra demi madan ki bru ki em kata ka start katik ki bru ki pro jabi samyo doktor ni ye setbat udah bak sem marbo doktor lana satun bat ki pro jabi ki wawan kinong hikai college kinong hikai school ba ulihu demi madan ki grem tin grem be demi ini ka ganti wa hoy suki kosta uya kon na kabanta kalawai kapate kamte the same negeri ka nong negeri ka same VPP hakiteki kinong kiwa kamo blai bo ini asna bertai utri kira bo ini asna bertai wo ya im hoki wo ya sanchar hoki ha kata kanong reply ni kini ka party ko yogi haki aap tali kinong rim ki
Wong yo ini yang kata hak menteri yang berkenda macam hari ni hari lajong yogi. Haki tegi abli kinorin. Dapat tiap pencong daya lambuti yang ini parti ke yogi. Aduh ni kasi. Sekarang ngipi lembag ni kinong yang lam kiwa timru timlai. Kiwa yo yang kata jengjo dengai, yang kata nyapa pra snap sakmat. Kibru kiwa em kejengkin klik. Kamu ngipi kam UMP UM borong yang i UMP na penjong em borong di hakan ni election MP kedep. Ubru bos nyawrit. Ubru em kejengkin klik. Nga nyaw sorong bahay di pawang yay. Kertong ka UDP bat sitting MDC na Nongpo constituency ba Balajit Rani hakajan miet khat saw tarik ulakran hakajing elang pat ba Hanongpo hakaba ulakerpat bat kro ikinong tap vote ban kershan biang ya u hakani kakenti kenang ba unla ban wanra ikijing erap bat jing mentoy ki pat ba bat ikishnong ki thau hakani ka constituency. Hakani kasingi lasanran ya uba Balajit Rani da uba Mirabon CM MLA kinong yalam kaseng UDP bat kinong kershan barat ba jong uni urang ba. Uba Balajit Rani habakran hakani kajing yalang ulaong. Kum UMDC hakini ki henrius nam balalej. Uladon hasenda bat kipat ba kanongpo constituency bat ulaya trailang hakti hakajat bat UMLA. Nakata kadaw, kipat ba bat kisnong kitaw hakani ka constituency barok kaway. Kilayo i bat sakhi ki jingroy jingpa hakiba bon kiliang. Ulaong ngalasim benta haka kemen kasipa jongpi baro shikarta. Ante hapo district council. Hakani ka tem ka bangayo aban longkum MDC. Ngila persang banyakren ya kimat ki jura. Ki bayadei bat kari bat kajai benriu ki jongi. Namar bangitip baka kamram jungi kum ki MDC kam dadi than bangi nya kren bat ki kampen roy ka kampen roy ni don UMLA jungi hangni markhmat bat ni ba juate rangkat hagini ki sansnem ki baladep ila persang na kaliang jong iru ka bede bagi kampen roy enai ka ba kham kongsan ka kamram jungi kum ki MDC galong ban sna ya ki ain ki baskem ki bede bat kariti ke dustur, ke khendau ke siap, ke longkur ke longjai, ke sensyar ke khadar tenrai, ke babangi ngidon. Lese kum ki pait ba nong song snow, namar bagade ke por election, lese ke jingwan kanbas jong kiwe, haki ying ki sem, ki jong pi, kalak benlong na ke benta ban ai, ya ki lat jirap, lani kita ki skim, ki bapher, ke bangila ban kran na ke por election. Henry kum ki MDC, ke kampen roy, kam tadi than ka kam jongi kum ki MDC ka kam jongi kum ki MDC galong bangin snai ki ain ban penklan ya ka jinglong tenrai ka jongi rek balada ka Jylla ka jongi nimdan ya ka sectional lane ka district council ngange kapta ka jai benri ka jongi kaladu lada ngini anujor ba kite ki perlok ki jongi na poritor tang ha ka por bawan ka to ka CAB Citizenship Amendment Bill kat no ka jingting jogi pai ba nong song snong bayo kata ki perlok nang tena poritor kinwan song snong hagane ka jaka ka jongi and then you so comment baka Jylla ka jongi ka don ka district council ka sectional la pelak yangi na ka to ka CAA Citizenship Amendment Act ngilalak namar ba ka Jylla ka jongi ka dei ka Jylla ka badon ya ka sectional dan ka district council Wat ladon hagini kisngi ba persang ban wanra ya kata ka article laispa nyo puwe tip kai ka banjia. Wat ya kana sectional mentaru kidang bun ki banta ya ka bangi hadang hap ban ya thil ya thain hang te po district council banang pen khlain ya kana ka jinglong ka bakarpang ka jungi. Nyo fulai ki tli kisnem kilayai ka jingdon jo ka district council. Henry om don ain khendau ha po district council nyo fulai tli kisnem. Henry ni sokmen bahakan ka tem ka bangiyo ban longkum ki MDC for district council ngilala Badak itu ki Khubor ngelapoi syakabakun tak hadu bangin daya syambiang kublai shibun.